Katkung ka RTI bangilap lembaga State Pollution Board nisiam don gawai ke coke factory haka kerteng jong ka North East Carbon Industry nisiam lembaga RTI baya kani ke coke factory lade bansna yaka sopo Moscow West Gentia Hill. Hendrai penban nisiam ba kani ke coke factory kala thombor yangi bat kala sna sakani ka than ilaka sutengah jongi. Ngikum gikun jong ka ilaka ngidap daga jing snusi bat haka ju kapor daga jing bitaru. Ya ga jing le bor ne ya ga jing event ki jong ni bor bahalor ya ga ne ka than ga jongi. Bat kane ga jing sna ga jong ki klem da biang ki kot isla ka pan i ga jing yoben ga jong ki bat ngikum gikun ga ilaka nginum priang setia ya ga jing don jong ne ka coke factory sopo ka than ga jongi. Nomor ya kane le de bansna ya ka sa than West Gentia Hill. Leda ke sorkar kam shift ya kini ke kuk jong ba Renington jaka jaka bakade bandon ngikum ke ilaka nyimban si bangin yemi pat ba bat ngin selek ya ke badon kam bat ngin lek da ke batang sendon bat setowe ru lengba ke RTI nisiam bakani ke kuk factory kam pat day ban penmi production Henry ngikum ke ICC bat rengkat bat kikun jong ke ilaka jong ni ngilelek ban jurip daga ke jong kikmat ban lek ban penting kena bakani ke coke factory ka don ne am sisa ko ilka jongi bat hagal jinglet juri ko jongi ni syam sisa bakani ke coke plan ka don hapo ilka jongi bak kila debru ban sna ya kani ke coke plan unta ni kum ga ICC kum kun jong ke ilka ni penrem jur ya ke sorkar MDA bat khamtam ya minister Renington ibalong ru itrai jong kani ke coke plan dang man hakane dang man sisngi dang penmi ya ke way ke statement kebikwa ban pelong ya ke selong kum ke way na kijaka leni kum ke way na ke city ke bokut tam hapo ke ri ke jongi Henry penban syake thain ke jongi senong pendong syake ilaka sutengah iwan rak penban deki kum kini ki jatko ki ba penmi ki tedam ki basma bat ki betung bat ki pen jebok ru ya ke leer wat ki briuru ban ring mense mentang ngila jenjang ki marat ru kinam im bekin kin sayap syen no kumta ni kerpat ya ke government ban rakno ya ki penduk pendam cisendon ya kum kini gijat ku plan po ke ilaka ke jongi bat ni kerpat ru Renington ibade minister jongi lengba hadin jong to ka khatlai terit ke rally ke jongi ipenmi ya ke way ke statement ke bai ong ba lada ki kun jong ke ilaka leni ki kun ki bru ki vit ya ke jingdon ti ke jongi hakani ke ku plan i kloi ban weng ya ke kerteng ke jongi ni kum kun jong ke ilaka kum ke ICC hi ni kwa ban kren ke basai ye pi ingin wit ya ke jingdon kerteng ke jong pi ha kini ki kuk plan ndre ni wit ya ke jingdon jong kini ki kuk plan apo ke than ke jongi kum ta ni kerpat ye pi lada pidon sisa kata ke jingkit klik ya ke jat benriu ke jongi bakin snow ba om tang ban withdraw ya ke kerteng jong pi lene ya ke jingdon keti ke jong pi ha kini ke kuk plan lene ke partnership ke jong pi ndre ni kerpat ru ye pi ba ya kini ke kuk plan ke North East Carbon Industries pide ban penduk pendam cisendon ika